Каракулжан палваны айтылан. Şu men байкашымча Бакыт палван мынау Акжалаттың bir 3 жылдан бері өзүң да. Жаш кезинде алгансың да, бул каяктын жылкысы, каяктан келген, түгү каяк. Таза кыргыз жылкы бул. Жашы канча болуп калды азыр? Жашы 5 жаш. Улак кандай улактары? Улары табыр. Машалла. Атты көрүп атасыздар, мүчөсү. Келишкен экен. 4 мүчөсү төп келген жылкы деп ушуну айтса керек дейм. Баш, кабак, казыктары, арты, жакшы. Кило сыйма. Көрүп атасыздар, машалла. İçine salımlar болду. Жақсы насip болсын. Айнанай. Молодец. Kuşuyam hadi çabuk gitti. Sağ olun. Qanday şaka? Facebook'larınız жақсы. Bu ne? Qaqta tulaq çаңlı көрінбей қалды. Artistler de 4 kuple tırırdap hit bolup ketip Endi palvanlar çıgarayınçı. Özünün palvanları. Kimi de? Ha? Buna var. Maşallah bugünkü Ulaqtın körkünü açkan palvanların biri mi? Kerim palvan. Maşallah. Mingen atında qaraqlam. Kula деген ат bu, ne деген ат бирок. Kerim palvan at turалы кичине айтпай койсуз ба? Аскар аканын аты ба? Машалла, Аскар аканын аты экен бул. Чисто Карабайыр дейт. Кайерден келгендеш? Үйүрдөн келипти. Kerim palvan. Uşақтың bir алдыңкы palvandардын бири ушу өрөндүн. Кермето массивинин. Mına palvanlar ulaq жерге түштү. Ulaqtın жерге түшкөнү palvandын иши жүргөнү. Алгыла palvanдар. Машалла. Bu Керметодогу теке улaq болуп жатат. Жергиликтүү тургундардын ортосунда чыгарылган улaq. Мана биздин кыргыздын жигиттери мынандай. Футболкачан, кроссовкичен. Ulaq ketdi, көтөрүлгөн бойдан ketdi ulaq. Ulaq ketdi. Mına palvanlar ulaq жерге түштү. Ulaqtın жерге түшкөнү palvandын иши жүргөнү. Алгыла palvanдар. Машалла. Bu Керметодогу теке улaq болуп жатат. Жергиликтүү тургундардын ортосунда чыгарылган улaq. Мана биздин кыргыздын жигиттери мынандай.
Futbolkaçan, krossovkiçen. Ulak gitti. Kötörülgön boydan gitti ulak. Ulak gitti. Aynen. Молодец. Всем, hadi çabuk gitti. Sağ olun. Qanday şaka? Resultlarınız yaxşı. Bu ne? Kalktım. Dolak çaldı. Görünmeye kaldım. Artistler diler 4 kuş bile dırırdap hit bolup ketotma. Yani palvanlar çıkarayınçı. Özünün palvanları. Kimi de? Ha? Buna var. Ha maşallah bugünkü ulaqning körkünü açkan palvanların biri mi? Kerim palvan. Maşallah. Buna mingen atında qaraqlam. Kula degen at bu, ne degen at bürok. Kerim palvan at duralım içine. Açma başma. Asqar akanın atı var. Maşallah Asqar akanın atı eken bu. Çısta Qarabayır deydi. Qayerden kelgendeş? Uyurdan gelipti. Kerim palvan. Uşaqtın bir aldыңкы palvanların biri uşu öğrendim. Kermeto masivinin. Ildıyrak taştan çukurga. Yüzüktana özlerim. Ola da yüzüktana olam terge taştay alıp koydu. Qaytarala kütüzüden oyun talasına Erkin palvan koşuldu. Erkin palvanda ken ulak Erkin palvanda. Erkin palvanda ken ulak. Şükürü kaşırıp bergen alıp ketip jatat. Oy kütüzüden çangdağa basıp gitti. Miki palvanda ken ulak Miki palvanda. Ayda Miki palvan. Ayda Miki palvan. Maşallah. Erkin palvan kütüzüden oyun talasına koşulup gelip qaysı жерden bu ulaқты alып aldыңыз, бирок алганыңызды тартпай калдым. Qaysı жерden он келтирдиңиz? Mingen at kimiki? Tegi qayaqtыкы? Mingen at özüzdükü bozbalan. Şöyle 10 gelip kaldı. Maşallah. Şöyle Maşallah palvan. Karagulcanın palvanı. Buldagı köp palvandарды tarbiyalap, özünün çarvası var. Osol жерден köp palvandарды tarbiyalap çıkardı. Mına
Каракулжалык улус палван ушунун инisi. Şu palvan ушунун инisi ушуларды. Ошолордун саяпкери десек да болот, аттарын карап. Машалла, машалла. Билеңизден күчүңүз кетпесин палван. Allah razı olsun. Машалла. Кайтар эле күтүүсүдөн оюн талашына Эркин палван кошулду. Эркин палванда кен улак, Эркин палванда. Эркин палванда кен улак. Бирөө ашырып берген алып кетип жатат. Ой, 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 күтүүсүдөн чаңдага басып кетти. Miki palvanda ken ulak, Miki palvanda. Ayda Miki palvan. Ayda Miki palvan. Maşallah, maşallah. Erkin palvan күтүүсүдөн oyun talasına koşulup gelip, kayсы жерден bu ulaktı alıp aldınız, бирок alganыңызды tartpay kaldın. Kayсы жерден он келтирдиңиz? Mingen at kimiki, tegi kayaktıkı. Mingen at özüzdükü kozbalar. Bir de 10 gelip kaldı. Maşallah. Şulerim жерден. Maşallah palvan. Каракулжанын palvanı. Бул дагы көп palvandарды тарбиялап, өзүнүн чарбасы бар. Ошол жерден көп palvandарды тарбиялап чыгарды. Мына Каракулжалык улус palvan ушунун инisi. Şu palvan ушунун инisi ушуларды. Ошолордун саяпкери десек да болот, аттарын карап. Maşallah, maşallah. Bileğinizden küçüğünüz getmesin palvan. Allah razı olsun. Maşallah. Ildırak taştan çukurga. Yüzüttü mı? Özür bakma tekrar. Oladır, yüzüttü mı? Olam terge taştan alıp koydu. Aynen. Valla desin. Kuşuyam hadi çağıp gitti. Sağ olun. Kanday şaka. Hesaplarınızı yakışır. Bunun ne? Baktım, dolak çaldı. Görünmeye kaldı. Artistler diler 4 kuş bile tırırdap hit bolup ketotma. Yani palvanlar çıkarayınçı. Özünün palvanlar. Kimi de? Ha? Buna var. Maşallah bugünkü ulaqtın körkünü açkan palvandardын biri var. Kerim palvan. Maşallah. Muna mingen atında qaraqlam. Kula деген at bu, ne деген at bro? Kerim palvan at turalım içine. Айтпай қойшы ба? Asqar akanın atı var. Maşallah Asqar akanın atı eкен бұл. Чисто Қарабайыр дейді. Қайырдан келгендеш? Үйірден келіпті. Кәрім палван. Ұшақтың бір алдыңғы палвандардың бірі ұшы өрендің.
Termeton massivinin çoңтой тартып кетесің. Мұнан башы жаман қатты тиді де. Олды ойны шығарғанымда. Еркін бек ашыр. Айда, палван. Мына акаң ашыр, мына бурылға ашыр. Айда. Бер ошоға. Бер. Yok hazır. İşte buna gözüme yaman katı değil kaldı. Attı cevap attı. Aldır onu tayga çavuş. Tarttım ko başım ne anda kılıyor. Öte katı değil kaldı gözüme. Tamam, bitkice turun olup bakalım. Uşunum. Pırçı ile cevap atsın. Göster. Mına bugünkü kulaqdın başlanışları. Miki falvan başlıyor orada. Ver Miki'ye ver. Hayda Miki. İyi qanday dursun. Beletde qanday dursun. Tagalaqdan bermisin. Oğlum sulaqlar tartib kelib yotamı, qılıçdan pas. Tumpar tuğu деген.